Apa blurred dahito ko. Among bakit adati ko man adati istorya kanyan. Kanyamanan nila ita. Adati istorya idi panahon iti panahon pa lang ni ko. Ti ko panahon ti kupong dahito. Oh. Ada kano ti duwa nga ko nga babaunan. Agnaganti Abraham ken Paul. Kat kanwala dahito ko dahito na pangulo da. Kat magmagnada. Idi, syempre, panahon awan ti lugan, awan ti kalsada, talaga kabanbantayan kag danom, dayta, bye-bye. Tapos, magmagnada, kat instruction dayto na, tawag na dayto hindi ko nakatay. Dayto na, pangulo da, punana. Abraham, Paul, agawit kayo ti bat-bato. So ni Abraham kano tanagagat kan very obedient kano. Nangalang dagos ti kwa, nangalang dagos kano ti bato. Nangalang kano ti bato nga dagos. Ti pinidot na nga bato tanagagat nga ron. Talagang dakkel nga bato kastoy. Talagang dakkel nga bato. Pinawit na. Kat daytoy kano ni Paul tanakasadsadot kano nga ultimo ti sadot na. Nagawit lang kano ti basit nga bato kastoy. So awit-awit na. So nagnada kano. Ti banbannog da, kuna di Pangulo, ag ina na tayo to'y. Abraham, ken Paul, ibabayo da kita bat-bato. Timbabada ka na. Tatta, da kita bat-bato nga awit yo, agbaling nga tinapay. Kuna na. So, apo tinaglagsak ka ni Abraham, siyempre, tinapay, dakkel, bisbising da nagnag na. Dakkel ka nga bato. Ngam ni, tawag na tayo, ngam ni Paul ka no, siyempre, tabasit lang ti awit nga bato, naliday. Tabasit lang. So basit lang ti kinan na. Kat nabisin. Kat nalpas da nga nga agrubat da kano manan. Kuna man ang kanon jay pangulo da. Agawit kayo manan iti bato kuna na. Bato kano manan. Gapusta nabusog ni Abraham santo kana nga nabanbanuga. Agalak lang ti basit nga bato nga duwa. Ta iso pay nga bagbag ka, ta nabusog nga rod, kat nga ginanay, iso nga relax lang, iso na nga magbag na. Kat dahito mo kano Paul, ay grabe ka na. Tagta, nagawit kano tagta ni Paul tikwa, takayat na kano kat, tagta, uray dakkel mo kano nga bato ti awit na. Dakkel nga bato, kan basit. So awit-awit na kano, basit, kan dakkel. Nagnadamanan, adayo-day ka, milya-milya. Nakadanon da kano manan, kat agina na tayo ko naman ng Pangulo. Tagta, kuna naman ang tagta. Dagita bato nga awit yo, kuna na. Iso dahita ti agbaling nga ukal-ukal yo kuna na. So ni Abraham, talaga nga di ukal-ukal na equal lang. Ta iso ti awit na. Ngam ni Paul, tapos na dakka kan basit. Iso ti naging ukal-ukal na, didakkel ka ng bangking. Iso ti. So, iso lang ti. Istorya, tupo-tupo. Kasday, istorya corny. Yalaan dok man ti danom nagpudot. Iso lang yan, istorya, tupo-tupo. Yung amon data, oray ukal-ukal lang data, ada ti lesson na data. Then ay personalidad iti may isa nga nagagat kan may isa nga sadot, di ba? Jay may isa piman nga nagagat, syempre awan ti condition na, ada ti blessing na. Kasjay, hanggang jay may isa nga nakasalsa tapos orayan na lang ada ti progress so santo lang. Ay, sige kastoy kat ano nga ron nga amo ti mangyari ti kabigatan. Isu nga dapat in the first instance no ada ti ay, bigyan ka? No, ada ti opportunity i-grab mo nga dagos, kas lakas jay.